Usibire kurungi twakutangirira eshaha neza Agacencwire ibiro byo kwezi bya 2008 ukwezi no kwa mukaga umwaka ne 2025 Serena Nuwamanya Loyce Gavah nitwe turabe ntukusiya Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyo gunsa kwakire mtu y'amakuru kuturagarce twije tugakusiyeho ombwejire Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. Agacencwire kireki omushijo mu rubirizi yatematema mu kazi we yamwita ubundi abamwe bakujya nkatuze koreza ugumanya katuze kuronda abanyakuzareba bitabandi nabandi apana okukora enguto okutambuza ebikoreso omyanya rukutimbwa mu majuto mucanga cya bunyoro kwaika habucweka cyenda aharigana kandi yanangiza bakujya kandi twabikaza mu nabwo abantu batakaka bakabishaka omnyishengero kazi wa Shema district naenda government ekora hakuringanisa emishara y'abashomesa ba arts na sciences nitwenda ngo habeho fair fairness omukushashura abashomesa bona. Emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. amakuru ombwishire omushijo muri ndece eyo kubanza mu district ya Rubirizi yatematema omukazi we yamwita abatura abari kumanya ekeji nobagira ngo omushija atwire nakozesa ebitokoza bwonko Sande Tadeo orukuteberezwa kuba ariyo myaka 50 nuwe yita omukazi we Osal Kahindo owe myaka 40 owamutematema arukozesa efuka no muhoro akamwita ihanweri ryabaho mukasheshekeri zoba omurindeke yo kubanza omugombora ya ryeru omu district ya Rubirizi ati neighbor we yeninga semozo wabo nachita abari awe yiza yatusanga aho turagambira sahezi yatugambira ngo Sande ari yakwenda kwita omukazi kuto atambira twazayo twagena turi bantu basatu twaika warugi twamweta Sande twamugamba Sande no iguraho Sande yatunyatinyoti nkwiguraho nyenda polisi izebeni yanyiyisa munisasi twamugambira no iguraho tukabasa kuyamba omuntu ninga tukareba ikiro batwire bene akatabanko mukayabomu batakuhurizana abo kuba umuseza Tadeu abenateka ngo mukazi wewe niba mukwana Abasigaze nibangiye n'abanywa amarwa bateka muzakuba batamwa kajani atamaka gatabangukagana banga kwikirizana nico kizgo kikurete cyo kugira ngo abana bakora ki bahita batayibabo polisi yahika omwanya ogu kandi yashaba batura obutahore nzigo ubundi abamwe bakujya nkatuze koreza ugumanya katuze kuronda abanyakuzareba bitabandi nabandi apana tujya ngo umuntu omushango nagwe korora ko mugira ki umurimo yina batumire ngo gwahite mutahiwa mwene kumwe n'umucumanya mutyo hatakagiro wihayo muhoro narakiya yoki uza kurumba mutahiyo kugira ki cyarwa bena twazaje kanyonka barugaho nizo ibariyo nantwiso musango go kugira ngo omukazi wewe mbwena baronka mozo wabo namuteganisa namugira ntumwe nkaragume yamara kuteka aguma gende kuri hari na wacho mugisa agumeho ibayiza musango watuweza mukade wampavura nyakwita owaba nagambe bitarashoborokire yagira ngo omukazi we abire nashambana nico yamwitera bana barimo kurgayo bakwatireo gasha kwa Ondesimas ndia nabo tugumiza mu namakuru project yo kutera koransi engutero ziri kwija kurabwa mu emotoka ezirije kubana zitwara ebikwato byo kwejunisa omukutimba amajita eshire ahabucweka cenda aharigana omucanga ecabunyoro omwaka gw'2016 government ekakwasa ekitongole kya China Railway 7th Group okutera koransi engute ziri kurabwa mu motoka eziri kutwara ebikwato byo kwejunisa omukutimba amajito mu Bunyoro engute za package 5 harimo rwakabare kuza kizira mfumbo rwa kilomita 25 orwahohwa nyirongo cya Rushesha
okuza butore orwa kilomita 25 hamwe n'orwa Masindi Biso orwa kilomita 47. Ambrose Atwine omugambirizi wa company ya China Railway 7th Group nagira ngo bari habuceka 9 harigana ahabwo kutunga mu kuteganisibwa. Project yona iryabuceka bukushika 9 twese go buceka ikumo bukuburamu nabwo ntuza kubantu bumaririza tukagira mu kuteganisibwa mu kumanya konka ebyagiremo byo kwindura yinora zo Ministry of Works konka na Ministry of Works hati ebyo netereze ibintu ebyo kurebwa contractors ababire bemerira mirumo ni China Railway Service Group turumu twagaraka mirumo kandi twamaririza ubuceko bwasigireyo imbuto zitu zagenda. Atwine najya mu company ya Uganda babire bahire mpata no kubayambaho haruguto rwa Masindi Biso ngo kwendagano yabire ne baragira bakasigaho imirimo itakahwire konke bya suspendingize works bukatwatirene nebyeshashora naki kandi government ryo nebikoraho kurebwa ngo imihande ejo yagarika yakorwa kandi yagaruka mu buteka so ni yesugo mbire buce tuza contractors bona baza subcontractors bitatu abiri twine na nitwe nka main contractor China Railway Service Group tuzagarika amahanda kandi imihande ejo turebwe ngo yahwa twacandi ngova umubiri okorgerera Atwine imihande ndijo bariyo bamaririzo kutamwe irangi no kutamu bwapa bw'ubonero obwahanguto twarize kutera korasi turyo tukora icyo bakweta road marking tuteka muna nebyapa muna nabagambireho turyo tutereza ubwo bunto bwasibira muteka mu guard rails no manyanke myanye kubera umunke byina ninga okushanga uruguto rwagira higuru tuteka mu cyo bakweta guard rails zo mu rubaju kuyambaho kugira ngo abantu betandare butando konkwebe no birabe n'ibigendo misho haceroho buremezi oburi kugarura mu rumugwe nyuma ebya hendekire ninge bihiremu emyanya byo twagirebere kandi inko bushoborozi bwitunka contractor tuza kubigariza mune mwe twatandikike kubigarizamo kurebwa ngo uruguto rwaguma rubonire konkanto yanangiriza abantu kugira ngo kandi twabigarizamo nabwo abantu batagaruka bakabishara bamumubebembeze n'abatura basimenta ungukereserwa henguto n'obundi buherezo mu strekeji hawe kichweka kisanga kiri kirungi hawe mihanda kuba nungi emihanda kabe tusibira abantu kurugomba ichweka bindi kubandi bajya mu kichweka ketu kimwe behare kuvuga speed icyo cyo ndikubagamba ko batari mu hampusi ebyo nabigambira ubwo bwa company babire nibajaguze kiro cy'abana na Dragon Boat ahabwihanga rya China gasha kwa Ambrose Nuwagaba Katoto webare Ambrose empaka za Vision Group ekwatanise n'amashomero okurinda ebyo buhangwa zatandikira isoba kandi emikoro yo kuzitongoza yakorerwa hale Acacia Country Inn omurembo orwambarara empaka ezi zigenderire okwegesa beji okurinda ebyo buhangwa bwensi. Prevence akampura producer wa programs tarizimana zimuha TV West nagira ngo igenderero cy'empakezi no kwedesa bejo mu mashomero mu gashogo kuri n'ibyo buhangwa bakore bari kubimanya. No deforestation, bush burning and overgrazing. No itwenka TV West tushazire kugira ngo tuteka empaka z'amashomero ezira hayane mu mpaka ezebyo buhangwa kwensi eshigendererwa no kugira ngo ito twinegeza okugaruzaho obuhangwa bwitu bwensi okubyara emiti okweyerra ninyasaga mutwire no mutureba omu campaign zitu zenyuma twire tugezeho kugenda omnyanya tukabyara emiti tukayerra town tukafayo kugira kureba ngo obuhangwa bwensi bwagaruka abeje nibija kwetaba mu mpakezi okora biro mbyeshongoro n'imizano ebiyina kwate no kurinda ibyo buhangwa. Mashomero gona kuta recording erizoba ndija kwetaba omumpakezo kandi ntubija kutera bururu ntubija kwatera tobururu ntubija kutera bururu through social media and live phone calls. We will create a block on live phone calls to prayinga ebibazana then abantu batera amasimu gabo on social media also tubija kuba tutekaho content yona then ba commenting and ba liking and batugambira amashomero agasimba reka tukume ubuhangwa bwitu because eri agenda bugiremo kubanganiza kwinjira aho kushanga abantu bose imisozi nibateme emiti. Amashomero gasima Vision Group TV West ahabwentebe kansezi. Oh wonderful but wonderful with God commencing with me and you all. And I want to take this opportunity to thank Vision Group for the organization
because they have enabled us to come up and sensitize people about this. Tuweka banombe tuyiro muranga ukwasira environment or environment conservation twaja ngo nitwe kabukorwa umukasha nos nyine kujegitamo harimo ko kusimba emiti ebira environmental conservation mbufunze nicyo kikumanyisa okoma obuhangwa bwitu buri obuyonzo kandi buri omburi obushye empakezi tebekanisiibwa Vision Group TV West n'obushaji kikorwa bitongore nka Baitin Estate abarikuguza no kutunda amataka Muka Generation Development Group abarikurinda eby'obuhangwa bwensi na Mzabibu Gardens abine omwanya gw'okushemererwamu gasha kwa Anita Ainebyona Gavah. Tugumizamu n'amakuru omnyishenjerokazi abwashema district Rosemary Nyakikongoro nashaba government okureba ngo yabasa gukora hanshonga eyo kuringaniza emishara y'abashomesa ba arts n'aba sciences omu mashomero gona. Nyakikongoro nagira ngo ubona n'abashomesa ngo kandi kubashashura esente zitarukwingana nikijagaruza ebyo bwegese nyuma. Omnyishengero kazi Nyakikongoro agambere ebyo bwabira ryahamukoro gwo kurundana sente zo kwombeka echombeko cha computer lab no kugura computers 50 ahabwa ishomero rya Material Vocational Secondary School omurucanje Nyishema district. Public service tujitira handinga ntwenda ngo habeho fair omukshashura abashomesa bona nangu tubashomesa bona tukizene ngo aba government bona babigarukemo to kubasa kuzaho kagiro to kunamteka higuro kunamte twenda tugira ki ntucontribute ngira hihanga kandi gake tugenda za computer tuzitekemo rero tubase hihi burumwe twitwena kwana abasa kwata computer akigoba kutukozesa kandi nangwa no kutukozesa akatukozesa. Aha mukorogu abebembezi behanangiriza barukwebembera amashomero okutamano mu kushomesa bya karimagezi. Omubiro omusiyona ekintu ekitari mu kompyuta kiri kumanywa nabwe cy'abana bitkugira kimwe hansi twine kubashomesa twine kubata mu kompyuta rero hariho n'ebise bitabatsiga bweni nyohonka nyowe nimbasa kugira ngo omuntu atakutungura mutindo gwo bwegese no mwinazi and is not patriotic. In this digital age, access to technology is no longer a luxury but a necessity. These tools will equip our students with skills for the future. Miliyoni 40 zirundinwe kandi abanyishengero baraganise kurondera ishomereri za computer okurgo mu government gasha ku Mike atwachiri. Bebare Michael atwachiri twaza kumuraho tujene cweka icya kabiri. Agarukurataho negakushikibwaho Move nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobuhere ebuguna amazomba nezeba bikabikundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe. Abarkwakira form zo kwesimbaho omukaruka NRM primaries by Karukumirunana Shangunabana. We are now saying let all political parties be as transparent as NRM. Ombaro gw'empundu omwirindiro ry'inyamisho rya Bwindi impenetrable nugweyongera. What we are going to see is more interaction with humans. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho Move nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobuhere ebuguna amazomba nezeba bikabikundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe. Are you in panic? Or are you afraid to make a move? Don't
Don't worry, with Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wata ho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Werarenko mwerere n'umfaratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Resform ensiye biroto birungi. Nze musajja wamwe Stewart Kalisa director Mpenkoni Drink ne Mpenkoni Star Soap. Njoza yoza abagoberezi ba Kristo mwenna okwetolole gwanga Uganda n'amawanga agatwetolodde mbayoza yoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno era njoza yoza abakristo mwenna olw'okufuna papa omujja Papa Leo owe-14 mbasaba era mbakubirira okukozesa sabuni waffe owa Mpenkoni Star Soap wamu n'ekyokunywa kyaffe nga mulamaga Mukama Katonda wange abawangaze. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchemo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City, breakfast ne yabusha, bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Noyenda kwishikiriza kiroto cyawe echo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamu. Tuyishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu.
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa minji ntabarusi yabo bona batungire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi kuri mucho wararo tekatekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tires nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tires zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo nawo pesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje tugumiza mu namakuru mukuru wakachiko keby'ubururu abwe kibine cha NRM Dr. Tango Doi yarabura abesherekire omukibina cha NRM kandi obwo bari kuhagira ebine binde ebyo butegeke Tango Doi ebigambo bye nibyija hobwo okwehanditsa kwabari kwenda kukwate benra NRM mu karora ka primary kuri kugumizamo Dr. Tango Doi okugambe ebi n'obwanyuma ya minister w'ekikora cy'abantu Bet Among Ogum Akene okwesimbaho ahari minister w'ebyamagara Dr. Ruth Acheng ahabo mnyishengero kazi wa Lira City kandi obo arukurwa mu kibina cya UPC enshongeji kurugira Dr. Tango Doi techire. We have a party called NRM. Whoever wants to stand in NRM is free, but you cannot use our ladder to promote another political party. I've been condemned for saying it. I want to say it. This is a flag bearer. This is the chairman now of Lira, NRM chairman of Lira City. We shall support her as a political party. My message to the people of Lira City. I am your woman MP. I have been your woman MP for the last 4 years. And I will conclude the last year very well. I urge you all to vote me in again as your woman MP. Okuyandikisa nukugumizamu okuhika 2015 kwezoku kandi abariyo nibiha empapara zo kwesimba n'aba MPs bakuru b'entebe ya katano hamwe n'abameya b'endembo. In 1 week we have had 1,834 expressing interest. This is an indication of the success of the exercise. Binjo mbariyo nibiha empapura okwesimba ahantebe zitari zimwe na zimwe binamatsiko ngo nibija kutitafarira hango ombyanga byabo ahibar kwenda kujwekera meyinire kikureta ndikwesimba nobworo butuyi no mucanga kitu n'amashomero mabi abana bakugwa n'amarwariro gatara mumebazi abantu banyikaire bandindirize nyije bansagikire kemu nabo kyakasumika hikira kaisa zinu tutandika kuhindura hoima yaitu ekibuga kyaitu kukifore kihyaka fomu nazihayo nikuza kushature kintu
tutandika kutegeka abantu bowitu no kubajwekera no kubakolera rero tukakwatanisiza hamwe twena gasha kwa Jime Muhumza webare Jime Muhumza bwa nyuma yo kwihaye impapuro zo kwatebendera NRM abumyishengero wa Mbarara City North Dr. Robert Rukari arangirire engenderwaho. Dr. Robert Rukari yatandika kuronda obushagikiya abw'akaruro kuba MP abwa Mbarara City North constituency na SEC member okujwekera abashubuzi omu kibiina cha NRM. Kwanjura ibitukoze ibituremere nahitwenda kuza Accommodation nenda kutandika nakeshongoro kake atumukumanya akakugira ngo aba sigensigo banga bapangurira umutrasha w'umurimo kandi mbere utabandi Majamu decoration ya Christmas ye mbaga iko kwaura. Ndo kaspi. Temuwagira lwakubanje waliwo ke mwagala. Njagala tuwagire mwagire. Wabale kasirifu. Akaruru ko kutorana abarakwatire ikibiina cha NRM ebendera kintugambaho nako kwija kuterwa 2016 bikwezi kwa mushanje umwaka 2025 ina gambe bunare bubare kunda bunare boye President Museveni oye kandi mugambira abo abanyabishuba ngo katagarka ngo karita kwasagarko ngo MP aha ngo shobora imirimo mishukanimo trusted leadership ngo omwebembezi omwesigwa kandi ogo nimwesigwa rikari awa TV West ndisenyomo Gideon aho murembar bare senyomo abanyayuganda abarukwe basana bashabwa okwerabo abatine chwera nko muringo go kuretaho entura nunji ombantu okushabo okukhirwa Benoni Katate urugavana wa Lions Club kanda ebi abigambire aha mukoro ogwo kutorana president wa Lions Club of Mbarara omusya Arukwemeka president omusya wa Lions Club of Mbarara Benoni Katate district governor wa Lions Club district 11 ashabira abanyayuganda okutamana mu kuchebeza amagara gabo okumanya okugemi hamwe no kurinda eby'obuhangwa. I'm sure you have been told about them. These include diabetes, eyesight care, hunger, environment, youth services, environment protection, youth services, humanitarian services, pediatric cancer in children, okay? But in addition to this, we also look at the environment and the site. The club is proud of its achievements during the holistic year. Our services range from diabetes, cancer, vision, environment, hunger, and humanitarian. We carry sensitizations through the media. Tasisi bya mukama president omusyotori no asimira omurumo oguriyo no gukorwa Lions Club okwera batarukwebasa. I must say the job you did was very, very commendable, and we are proud of you. I'm sure very many lives have been changed and improved as a direct result of your efforts. As Lions, you are fighting a war to save humanity, to give a hand, to make a meaning in life. They need to have impact for lives. Ogwo shabira bebembeza abatorinwe okukoresa amani okusya obuhereza abantu. In the district 411 Uganda. So I'll be counting on you
to lead the club efficiently, such that our communities can be served better. Aba bakire banemba basi. Umuganda Stanley Bubikire District Governor wa Lions Club nashaba abantu bari mu kibina cha Lions okwera batahi babo okongera entase y'amaka. Aba babiri bari hamukoro gukwemeka Lions Club President omusya ahabwa rukongera kandi emikore bira Harsena Grand umutawuni ya rukongere. Men, women, short, tall, very rich and rich. You realize I'm avoiding the word poor. Sincerely, we cannot go to lands and promote poverty, isn't it? Governor Musyogu ayihanangiriza abanya-Uganda okoresa amani. But I was telling you, walk with your head up. And I saw all those girls with their heads up, and I was very happy. Specifically in my term of office, we have continued this tradition of excellency, making significant strides in various areas. Talking of forming a club, I want to make it one of my tasks to make sure that there is a Lions Club at Seas Hospital. Gasha kwa Anita Tukunda na Dana Basibi. Tugumiza munamakuru okubara kwempundu omwirindiro ry'enyamisho rya Bwindi Impenetrable National Park kwire kandi camibwe ku ekibireki kine empundu esemere kuba nizitandika kuramburwa abarambuzi. Omurimo gwo kubara empundu gumaziro kwezi kumwe kandi gwebembirwe timu eziri kurundana ebandiko hamwe n'abakumi okurwa mu kitongore cya Uganda Wildlife Authority bari kushaji kwitendekero rya Jane Goodall Institute. Ekishangire mu za chimpanzi zirimu kandi ziri mu ihamba ryona nangwa hariho neza ababiri bariho izibarebire n'amisho gawe. So ekini kimanyisa cyaritwe ekine kintu kikuru munonga ahabwo kuba ihambira ibintu manki ihamba riri mugorira zonka. Chimps are very mobile animals. It's very difficult for you to track an individual, but let alone distinguish individuals because they are very similar. Very few of them have unique patterns. And so for these census, we are using an indirect method of counting wildlife. Orukwebembere ekitongore cya Uganda Wildlife Authority Dr. James Musinguzi ayorekire ngu ebirugiro mu kubara empundu ezi nibija kwera uwa omuntekateka zayo omisho. When we remove the fear of humans from these chimps, what we are going to see is more interaction with the humans, and we are going to have issues of human wildlife conflict. We have already seen a few cases on the northern part of Bwindi. Ebirugiro mu kubara nibija kushwijuma abangu bitakashoziwe. Bwindi Impenetrable National Park nemanywa munongo musiyona nkomwanya gw'ebyoburambuzi ahabwe engaji. Gasha kwa Job Nuwamanya Apuri. Job Nuwamanya katugarutse tumureho nitugaruka. Katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Samson Kitchenware bakuretire ibintu byo gukora somoko wawe kandi nangwa no mu mahoteli
bakuretire cooking dishes, bakuretera ne dishes zo kuyamba kusavinga muka yawe ninga sho mu mahoteli, bakuretera za frasika ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ninga cyo kurya ukumaresha habiri nina no mushobo. Imwe bari mu business ya juice bakuretire juice dispensers, bakuretera ama glass original, bakuretera na kitchen electric appliances. Ebintu byone birakoze sibwo mu ciyungu kandi birakoze sibwo amashanyarazi. Abo baraguze biri original byonka. Samsung Kitchenware barashanga mu city yambarara ahari Mbaguta Street 4N building opposite na Central Market. Baraguza kamwe kandi hamwe na wholesale. Okushubura no kumanya binji 005 0 08 08 02 Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingirayo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakachiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuciraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container number biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobya olususulu nemeseza amaka gula bizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Amazina ndi John Patrick Byaranga hazo kumanya kuturumu ahatwina masarazi awejo ngezi ntarukumanya uyen 12 phrase sore kisa aho naho nkazo phrase sore bamba sore yabo kongo mu tukozesa ile birunje byyin sore yabo tekukira korarara aha ni ndisenkoko sore ni njukozesa ku blooding enkoko
nk'K15, K30, K50 shanga ziri mburuda. Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Evri kuchira hotela, noti munana noti, hasha tuna mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni 5, eyabusha. Abanyambarara, Swift Initiatives Limited, baturetera umwana kugwa by'obushubuzi n'uburambuzi. Ebirari na mshanju byo kwa mukaga, okwisebira mukaga byo kwa mshanju, obwokogo, omuchayika. Ijatugure ebituri kwetenga habesha zirweho. Abashubuzi mwije muguze byanyu, abamakorero, abamahoteli, abebyo kunywa no kurya, abamajuta, cosmetics, abahinji n'abalisa, mutaferwa. Booking omwanya hati. Tera, noti mshanju notemwe, anana mukaga, shinana na mukaga, shinana na mukaga. Ninga, noti mshanju 3, anane 5, noti 3, 30. Bakwinire nenyamisho nyamwinji, okurugo muzu, embarasi, gonya, maya, engamia nezindi. Bouncing kasozi, swimming, train na sakasabu gabana. Chesiri kutambira bisika, no muziki go kuchamura, echiro no mushana. Okutama main gate ni shirinje 12, no kurebe nyamisha ni shirinje 12. Abana bishemero, hona ni 10. Otaferwa! Namakuru omusavisi yo kwijuka ekiro kya Mariamu akanse ya St Luke Katete Church of Uganda omurimbarra abakazi bashabwa okwebembeza ruhanga omumaka gabo. Kwaba kuryo kushemererwa akanisa ya St Paul Katete Church of Uganda obwa abakazi babanu bajaguza ekiro kya Mariamu kandi abakazi 32 batahibwa omukibina kya Mothers Union. Fiona n'umutungi kwakira kandi mutasya kibina cy'umuco gw'abanyina makago muri soko omizina ya tatitwe n'umwana n'umuyumwe. Okushaboku kwa ibemberwa mukomoreberezi wa Ankore kandi president wa Mothers Union ahabwa Diocesan. Aba bashabwa okwerinda kukora ebintu bweshereke ahakuba nibihendera bishenyere amaka gabo. Tuna batano omuburizo obu abataho mu kigombe eki kandi twasimarahanga abo kureba ngo mubakazi abo harimo n'abakazi bato abakiri kunyeta abatungira amaka abari kwejumbira mu kigombe eki kugira ngo kibahabure kibahereze obwenge abo kuba ikigombe eki n'ekyabanyina bwenge sokoro kukitahamu otunga okuhaburwa otunga obuhwezi kugira ngo uruhanga kwebembera mu maka gawe urebe ko ratwarizo omushija wawe no kumurayorera abana bandi. There's a lot of domestic violence in homes. Konka abakaza ba Mothers Union abatureho naba basya twatase tutekateka nkubaraginde bahiko maka. They are going to be our good ambassadors. Baburenjiri boreja abana bahwera abo bushwere bwabo bukubi bwenu nimbaterero muranga ngo abatakatahirwe mwije mutahirwe rero twatanise tugombeka amakagitu aha musinge gwa Kristo. Omugandi abikiriza ombusaba dikono bwandeke omu district ya Rubirizi bayehanangirizibwa okwetantara amabanja agakubasa kushenya amaka gabo. Ebi byagambwa akanisa y'oburisa bwa Rutoto ombusaba dikono bwandeke. Kora abenda kushoma ngo tunje first class wakati nabwo ni mwababuruze nyowe kandi umburuze umukunde omburuze
hati nyine degrees eshatu okurga wars hata abantu utakugira uti niza kusoma tokashanga hato kuza kwa bishop ko meso argaha wayemberero mu mbaga ngo wabura abandi bahereza miliyoni 10 tunanye nahereza itanu ejo tutafya tishuru dero zo muryango mabanja gakuzinga eka yawe bona iwowe ngo bona abamwe nabagira ngo bayiryo bayita ahabwa mabanja abatebo hemikono n'abebembezi bo burisa bwa rutoto basima Bishop Johnson twino mujuni ahabwo kubatayayira omburiso amashemero binjo mutima kandi ni musima Bishop twino mujuni bakuteka hemikono kandi turatwino kwese mu munonga aho kuba nturiba ngo ikintu kirije nitwe twatunga umugisha gutayisa Bishop de Michael tumwakire na Onesimus Ndianabo ahabwa TV West. Wibare abanyamakuru bitu umureberezi bwa Ankore Right Reverend Dr. Sheldon Mwetsugwa yashaba abanyishenjero na government okutamana umukuronde mihanda eraruje musente ezo kutungura ebyamagara omarwarro okwetorora ihanga ryona na munonga abo abine endwara eyakakuka kasirimu. Bishop Sheldon yabari hamukoro gwo kutahantebe Venerable Reverend Christopher Ndonjerea nka archdeacon wa kabiri wa Kigaragara archdeaconry om district ya Isingiro. Kushaka kwitu twakoreka abumpereza wa Mungu akerezeje atumikisa awa Yesu Kristo kama witu. Amina. Kakankuza bishamereka kweresha mwizo barimwe yagira gutekereza mbazi turyatorankanye nyuka mbibuza ntakumanya nini kubuza ngwenda hakiriye bazitahiremu twasherize ntubasha kureba abantu baragaruka bafa nkaburi yo kubayira bafa basirimu hurre kwa basi emikoro yatandika n'emigenzo yo kuta archdeacon ahantebe nindahira kurubera umuyobozi wakore mukoko bigambo birungi ebyo kanoni y'uburebezi okubikuragira kandi turyageshe bintu bitarakushana toro kubasa kubyara umuyembe ukasharura ncungwa toro kubasa kubibaburo ukasharura mukushana ecoro kubiba chon okukirukusha gambira mutari wa otokukirukusha chone twarabire icoro kwisha kugisha bo abakristayo basimo ubureberezi okubaha archdeacon abandi chairman organizing committee ahabwo mukoro ngo guteka archdeacon witu wa kabiri ahantebe kandi wasimara ngo wareto ubureberezi nano watebe kanisa byone byabaho kurango izo bari yashikira ubuye n'ubwobu nka parliament kwimuka tukamanya ngo yitwa mushoro gwitu gukora ki ubuye bushitire ko ngo twashonde sente twashashwe mushoro twashashwe sente izo kwasa kuzo mushoro yaji yo kurebera abarwire abo twakwebasa binyitwa ko basa kwebasa omugandi umureberezi wa Bunyoro Kitara Right Reverend Jacob atwireho yajumirira abashija abaro kunagijura ubujunanizwa bwabo obwe bari kuburekera abakazi abazera bari hano no kira basayije yitwe ubujunanizwa ogweka tukurekera abakazi sago mukazi nakweba kusasura kwizo mwana omukazi nuwakuza abantu wakubaleta mukanisi na kile kubatizibwa basajja basigarayo kandi tabara abantu akabazayi ejongeso mbi. Bishop Jacob yashaba abakristayo kwetantara entaro zo bururu eza kubasa kubiha omuhanda gwo kujuno okukoma tutatuyali Yesu oyikano yanga sana oyikone nokola ki bearing fruit in season and out of season kwane byana ekyana kyawe kitakonkumuka abukukoma no abukwa abantu bajunirwe abakuhingura abantu 13 ekitaka bahoga mu buhereza bwaitu abantu abandi batebeza noburo n'omuntu najunu cyonko mururezi waitu kutebeza abantu kabisa tubona bakajunwa bakayikiriza Yesu ko mujuni kibaire cyo muhendo muno nkwenda kusima abakristayo baitu inywena mwebale muteremu amani mwatamu sente mwatamu amagezi mwatamu obwire Gasha kwa Abdul Karim Sengendo na Thomas Tumwebaze
umuganda makuru abakaso buriso bwa mugarusya herizo batongoza project eyo kombeka amajgo kushoboramu nekigenderwa eco kongera ahantasya yekanisa. Abacara barukwegitira mu kigombe cha Mothers Union omburisa bwa mugarusya nebo batandikaho project yabombeka abantu bonda kombeka enjo erayombekwemo amaduka garangire kutahiza ekanisa nibatekateka ngo izaheza kombekwa ekanisa ne kuba netonga miliyoni 2 buri kwezi. Celebrate ikesho cy'umuka arishaka kiri shonga amwe n'ije yawo ne modela prasta bagire bishwa je prasta atuno shabari ngumbi kana nimwe wo murisa ejo cyane kiteba nabone waza kombeka eduka y'imiryango ibiri nawo kandi amakuru marunji musinje baguteye batira amatafari batira umushe. Reverend Kumisiriza Joram Omurisa w'oburisa bwa mugarusya niwe yabemberamo entekateke cyo bwakwatanise n'abacyaraba abakazi nubashaguze cyo cya Mariam gonkaroho abakubire baruhonka abakazi gonka bafi izobera batarire bena bakaza barebe izobe mukabire mu gihe cy'amano munongo ishaba wakubaturira kizimbe kitekatekere kombeka 9 miliyoni 15 n'mitwara 58 mwene nitishaba wakuba narebira karyitu naburira karyi atereze umukono bashe kwereza Rwanda tushemeye rwa maraja no geza kombeka nohongera entunguka yo burisa bwitu basa kugenda misho burisa bwitu bwa mugarusya entunguka ne yongera mumani. Omukoro gwawa abakazi 19 batahibwa mu kigombe cha Mothers Union. Omuganda abeje bashabwa okutambura omuhanda ogorokere obo bari omushumu yabo ebyagamwa mukuru wa Kashaka Girls Senior Secondary School omukushaba ko Kendra Conference ya Scripture Union emazrebero bishatu ayishomereri. Walking in the straight paths okubwo mu Baheburayo ishura 12 orunirwe 13 nitureberera abishiki bato bakukura kandi n'ikirungi batamburira umuhanda gugororokire ando buteho amasiko n'ebintu byane byanga okugumiza amasiko bagatira muri Kristo Yesu akube kintu eco n'ikikuru nikiretera abana bagumwishomero abana bakuraje abana baguma hamsinge gw'edini ahamsinge gw'ekanisa kana misho bagatire ahari Yesu betare bintu byense Orukura abeje ayishomereri yasima bakuru bishomero abo kwikiriza emishomonkeji okuguma nejo mwanyogo. And my advice to my fellow students over there is that difficulties don't really come to destroy us, but they come to bring out the hidden potential within us. Abwa TV West ndise Nyomo Gideon na Nagudi Fatuma. Mwebare tukatugaruke tumureho ntwijana amakuru agebyo mizano. Hangura school fees yo mwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo imata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kura taho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho no ija kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Otweraronda pishindunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakani kazapishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pishindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichina tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za
Petro na Diesel hamwe na Total Grease UBL batteries omuhorosero na Riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika kya roller kirakoze za spares za Bajaj Boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 iri zuba nza kutayire cyaro moviti utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe enganda zona zikaseranda hamwe kushara embazi yebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry aloe vera ningashe avocado papaya Movit okweyesiga izoba lyona. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Goes absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with high retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream, new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Hey, wabula muntame. Bukolagana ne Harapa Travel Consultants. Gaba masanyu merere. Bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai, na walala. Bakora kubya passports, eya tickets, hotel bookings, bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga. Balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na 3. Umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujana Radio West gwire chikazi ne ya Bukanga North omuzano go mukago oguzanirwe a Chai Rugaga omuzano go gutebekanisiibwe Julius tumuhimbise nekigenderwa echo kwatanisa na Radio West barikwetebekanisiza ekinhiro tugenda mukandanda ya mupira yongera kutegeza twebuganya mukuru yatuseda Julia bandase aberugaga bamaze kubuza kuba bachasisa ayise barowa shachi bariga shachi no benshi urugaga bachate tumira baringa ya reference za kumkwata yo ne promisinga abo ko mpira twatine guwininga by all means konkarefu ainengeri yatumurwa mwawo akagaba penalty of course nka home team cyonano cyo expecting abikube cyinjuruga hare igakwataya ira so no expecting akerefu na ainengeri yakuramo enshobi ko mpira twatine by 100% twatine guwininga mpira wachita wininga abwachito agomalire kizona twatine sabonga echamani ya friendship chamani ya friendship konkansubira kimwe kindi ziza we can compete them na That's a mood, that's it. So manager
musente umuriye cyo musako bakora mu studio yeyeso ngaro umurukana nose Zumuranishele tuyaze vumuro Zumuranishele amakuru agevye muzano nugo twinire kandi rugo gatusyamuhe rwagacencire aguto atkutebekanisizo mwebazi yogo ntukusima mnonga yogumire nitwe TV West Serena Nuwamanya Loyce Gavah na timu ya gacencire twakora nayo yabera impango mnonga ntubasima kandi tubendezo kurara kurunje Eshaha zabishatu zechiro na You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Mushana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Omuprogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago. Mushana Productions. Endagano yitaka endagano kaya bendagano 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 ine mau nyebuza muzertu njanti ekeji bwesha bwishwe birumuko nembe rashi mwine mau kayat kunzire kiragwere mwine mau yona ninjira kiragwirogo tumugaruzeyo agarukeyo omumakage agarukeyo omumakage aze kukora amakage ekyo tutense kikwe mwine mawe kibe nicyo cyakora agaruke atiki ateki amakage betwe kiragwirewe nagamba ki niwe shongo kuzabiri n'amazima business yibampangire kagwa umushija yankwata yandeta arukwena ngo ashitame n'abazire banje enshonga tuzumare kutwakira tatatare twire chance yone kugira ngo tushitame mu nshongezo
twakira tato butaratwire cyose yona kugira ngo ashitama mu shonga zanjye namushije yahika nakwata muri muna wanje nambayereza atwara mwogwe taratwire cyose yakora ki tato katwa cyose kugira ngo omanye business uko yagwire ngukwe gamba mazima muzirwa ntaranye ebyagamba namazima tuba kimwenda we owabo agwimico yabo yani wo kirurebe kiwa nyowe kinanisha ndeba nanishara mungu kiragwire tushara mageza garukomuka oha kiragwira garukomuka tukushara magezi irinjangu kiragwire nanye nkomuntu memba wekeki agarukomuka wachura mzee ugarukomoke ugarukomoke Mwaja mwenchi? Ugarukomoke. Ngomoka niembwa. Atocha ni kurushuma. Wai. Hey! Boshuma tomaja. Ya kurushuma. Boshuma nchi. Hatu jiremu yatino mukazi kaba mugabire nafa. Omukazi bakamugabira kare. Namwe ninjya tukanzaga batumuhire nabo. Nashobora ninga atakushobora. Imodoka yuka sitabugireba. Hata ni wako ndio tingisha kulinga n'abashije. Manu mundeto rwezgeze nimbere kandi umukazi ni. Yoni mwana nuwe motoka muryo n'umutero. Muname atahur. Muinde abanzaga nayo motoka. Umugamba network ebura. Nyaruntu washikashi. Yagerachi. Yatera engine. Umugamba network ebura muhuname. Wede twasa kugira kuyatambura aronde ndizo Karibara tari nonde ndizo Arete karibara Ati ngo haba hoje ate motoka ya karibare tia turabaye kuza kwenda amatafari motoka yawe Tukore bintu ni hihi kandi ejo nacho maana se nabyo warwise cyaza kuhinga tambuze bicere Shabandi umugore nawe naza kujana tambuze Ona tambuze mbeshe mutagora bayatira bakamushumbusha mukazi nenda bagambe program zona zibeze mkeza shazugwemo awungambira muchiyangwa mutachimanyi abikirino rwa mukaga kubana bwe twazayo nemyenda nubwo yanazajugura konka yo kurigirira okutube twikirine nyoni najya kanje nene cyane onke kinkumano mukata kashikire Jene mukicumanya nkuteta shanjire ebyo kurya atagira waza kugambureka yatataza no kureso mukazi turahamu atagira wagambureka yo mukazi wa mureta akse moto ko yabura kugenda ne
gari mwana uturuga abesanga nabekorire mituze nyine omukazi bakamucumbusha kandi nawe adiremwe kwiyari Mushana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Hangura school fees yo mwaka gona. Echo inokora shashora school fees urukozesa momo. Yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara. Ronda ho nambe 2 school pay. Aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees. Teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora. Rero wamara teka mpini yawe. Aho noija kwa wata aho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka
okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ez'embaawo kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omu kicupa kimwe enganda zoona zikaziranira hamwe kusharura emibazi y'ebishaka y'okunaabisa abaana baabo omwana naabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya Movit okweyesiga izooba lyona. Mushana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. kankugambire batasya okugira ngo oshwerwe shobangirirwe hakiri dona nsa kumufero no mahundikira nawe abashisha bana bari hariye cyaro no kwa kusiba no tambura orebire ngo mushisho wanje ngo shemekwa no shwerwa nyabo ngani kan ngambire batasya ombyera no teka omushisho wanje mu yiho mutwe batasaka niza kudiringani otwara mushisho wanje nshobangirirwe who are you oja mutwazi abati mwina kamaniro numukunde mukwire takwata kwarondera mushisho wawe omukazo ndisho omukazi batasya hati twaza kumwachira hati twaza kumwachira hati twaza kumwachira wachiro mukazi wetu wachiro mukazi wetu
kwenda byingi nyende seti ompe sente zo kandi kwenda tomprire kandi ngamba ko ase mutomprire ni nyende sete nawe nyende sete kina gambara ni kimwe ni nyende sete muze sente zi yakwire zire ase mba kuguriza itakiyoryo nyowendi ya trakari nguruzi yomba kuguriza ryoha mpesete anti mpesete ngamba nekiteta nimbasa kurubataka hato hwero mwitaka nonjengere to kunjenga batasya nobwo korota tokuza kuze wanso banjirirwe ico beno wacumanya kandi wotampire sente no toratere niwe nyende sente none nagambira ukanyisiza waura nyende sente nyende sete na nyende sete nubwo ko nyende sete yo mwana we Ona sabwenchi aha wenchi nyowe Ona sabwenchi aha wenchi nyowe Kabasiwachi dugo musomu ohumure batasyo ohumure iwe weka ohumure batasyo ohumure iwe wabanza Muzei twikirije ngo sente zo ntuzenda kandi kitari yecho uzikwatu gako garere kwitaka eruwagurize tokabasha kwate sente zo ukaza batasha ngo ashwerwe nazo kikubashika kandi ninga wareba uzirete tuzigure rindi itaka kandi ekindi takaza omumakaganso banjirirwe azagarake kiragwire kandi niyo ragendo mwini oha iyo muzeyi konkiyo mutabari kibiriti shogo kureba abona bwinde yabona esente ezaguzirita yaguzirita karye nezeyi kandi azibona boniri wobere muzeyi tu imwe bana bebirebi mugenda mutshobera omushaka ubona atokemereraho ngo yaguzita karye ngo riyo noza kumutanga ngo ataruguza wabare muzeyi tu wagumanyecho abakondo reba abana bahatebe niberakira ngo ogumushija kire kuguza ebintu bye abantu bazokubaraza kwanda nangwe kindi kwereba kimwe cyakuba yashobise no kwato murumuna wakira gwire akaza
twara ekiragwere y'abashwi norebe emparana nkejo hagati y'abana yabasa kutawa kandi ko kushanga nkakiragwe yabe yagwise yana baryagumana barujuma umurumuna ko kamwe cyabere tugenda neco ushibicure ucitegereza abana mwetira mu kintu cye tukireba abandi buda iworasire zinga hati ni mwana tumukuse mukoro mwana endagano itaka endagano kayabe endagano omutayi noha munywani wawe noha waburaninga ngobe kurungi ogwe munywani wawe ni wali kwita omutayi noha munywani wawe noha watekateka ngobe kurungi ogwe mutayi wawe ni wali kwita mutayi wawe mutayi wawe mutayi wawe